مهمانی عزیز و اشتراکیان فستیوال، در جهان شهرت و شان ملت تمدن آفرین تاجیک نفوذ دیگر پیدا کرد. پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی، 9 فوریه سال 2024 بار نخست به سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند که نقش فوتبال در سطح جهانی پذیرفته شود و با قبول قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما روز جهانی فوتبال اعلام گردد. پیشنهاد از جانب نهاد مذکور قبول گردید که این در حیات نه تنها ورزش مملکت بلکه سطح بین المللی نیز رویداد بی‌نظیر و تاریخی محسوب می‌یابد. با شرافت همین اقدام شایسته ما و شما امروز در مکان برگزاری فستیوال روز جهانی فوتبال قرار داریم. حالا به مناسبت افتتاح این همایش بزرگ فوتبال سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. سپاسی به پایان شادکامی اثر رویداد بی‌نظیر فوتبال سیاره، صحیفه درخشان و خاطرمان ورزش ملت کهن بنیاد تاجیک را در عرصه جهان بار دیگر رنگین کرد. حالا با کمال احترام و صداقت به پایان سخن افتتاحی و تبریکاتی با پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی داده می شود. هموطنان عزیز و دوستان گرامی، با عرض احترام همه شما را به نخستین جشنواره با شکوهی که به افتخار روز جهان فوتبال در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می‌گردد خیر مقدم می‌گویم. ورزش از جمله بازی فوتبال برای انسانیت
яке аз роҳҳои муассиру беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ва дар баробари ин яке аз василаҳои муҳимтарини ба ҳам овардану муттаҳид сохтани халқу миллатҳои гуногуни олам ба шумор меравад. боиси ифтихори бузурги миллати кӯҳанбунёди тоҷик мебошад ки дар баробари 5 пешниҳоди Тоҷикистон доир ба ҳалли мушкилоти глобалӣ вобаста ба обу иқлим боз як пешниҳоди дигари кишвари мо дар самти оммавигардонии футбол аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт. яъне Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз бо ташаббусҳои созандаи худ дар ҷодаи ҳалли масъалаҳои мубрам ва ҳаётан муҳими сайёра ба ҳайси кишвари пешсаф эътироф гардидааст. маҳз бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон қабул гардидани қатномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон кардани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳони футбол барои ҳар як шаҳрванди кишварамон мояи ифтихори баланди ватансозию ватандорӣ мебошад. қабул гардидани ин пешниҳод бори дигар гувоҳӣ медиҳад ки тоҷикон миллати соҳибтамаддун, бо маърифат, бунёдгару созанда, ҷонибдори сулҳу субот ва осоишу оромӣ дар саросари олам мебошанд. қобили зикр аст ки дар қатномаи маҷмӯаи умумӣ аҳамияти дар рӯҳияи сулҳ, ҳамфикрӣ, ҳамкории байналхалқӣ, дӯстӣ, таҳаммулгароӣ ва бидуни ҳеҷ гуна табиз баргузор намудани чорабиниҳои бузурги варзишӣ таъкид шудааст. бо истифода аз фурсати муносиб мехоҳам ба маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид барои пазируфтани пешниҳоди мо сипосгузории самимонаи худ ва тамоми ҷомеаи футболи тоҷикро изҳор намоям. дар ҳақиқат бозии футбол дар дунё ҳамчун воситаи асосии пайвандсозии халқу миллатҳои гуногуни олам, сафири сулҳ, паёми дӯстӣ ва омили муҳими таъмини суботу оромии кишварҳо ва осоишу фароғати инсонҳо эътироф гардида, ин рисолати бузурги худро таи асрҳои тӯлонӣ идома дода истодааст. имрӯз одамон ва хусусан наврасону ҷавонони олам сарфи назар аз ҷинсият, мансубияти милливу нажодӣ ва эътиқоди диниву мазҳабӣ дар саросари дунё ба футбол машғул мебошанд. бовар дорам ки таҷлили бошукӯҳи рӯзи ҷаҳони футбол боиси боз ҳам афзудани нуфузу обрӯи кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ гардида ба рушду инкишофи футбол дар саросари дунё, хосатан дар Тоҷикистони азизи мо, инчунин робитаҳои дӯстонаву ҳамдигарфаҳмӣ миёни сокинони сайёра такону вусъати тоза мебахшад. бо эътимоди комил иброз медорам ки варзишгарони Тоҷикистон аз ҷумла футболбозони тоҷик дар оянда ба дастовардҳои боз ҳам бузургтар ноил гардида, шарафи варзиши тоҷикро боз ҳам баландтар мебардоранд. ҳамеша саломату сарбаланд бошед, ҳамватанони азиз.
میگیرد. فوتبال تاجیک حسابی به حسابی گل تاجیک شهادت داد از احیای تاجیک گواهی داد از اقبال تاجیک شهادت داد از احیای تاجیک گواهی داد از اقبال تاجیک